Hai manazek lum iawang ramana na mai hechit keu zikareu zemadai tingkum changna zeng kai zeminu ntang mai ting chua kidere insa paulia gai radalin North East State Assam ge nzna hechit keu zikareu ze kachum kamai ge India ramgo Prime Minister Narendra Modi wangkeu bige All Moran Student Union EMSU mane kamui be thingnai mik pui leiza Black Day observe to dlei ze kachudlei zai All Moran Student Union EMSU me bona daite be bizegene nznai kamai ge Black Day kamui be thingnai mik pui leiza observe to lo designa pling mak begene pnui ze het be bizena leiza achudlei Moran hazet me hange scheduled tribe ST status peguleze za India ramgo Prime Minister znai kamai ge Assam ge wangkyo changailu ze Guwahati ge Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika ze longkebe tingkom haiket 100th birth anniversary wangchangbe kahni bige participate ze ka zawgailu ze Manipur Mizoram tadai di dele ze ka chudele chulustun mai ntangmai ge Assam ge wangkyo de ze darang banai Golagat district ge wangai gulei ze ka chudele zai ge program ga cham ge bamgai gulei ze sali Zai Manipur gen znai kamai ge India ramgo Prime Minister Narendra Modi wangkeu changai bige Nagamugu pau United Naga Council UNC menadu inze gui chajango hadawgai delei zaka chudele zai India ramgo Prime Minister ze UNC me bone punui bagim singene memorandum samro lupesdu pe changai le za chudele UNC mena India ramgo Prime Minister Narendra Modi ze memorandum rogai bige za India menai Myanmar ke deimugu fencing ram rage karhange kamkeu gai ndip lamge banai free movement regime FMR luto ndip lamge ze piening tingeu gai ze kazau gai rahang rangai le ze sali Zane Manipur Imphal International Airport Nelimbe the Saubam ge India ramgo Prime Minister wangkeu changai de ge Manipur gu Governor Ajay Kumar Bala banai Chief Secretary Punit Kumar Goel na ngau hadawgai de le zakat chudele za India ramgo Prime Minister nznai kamai ge Manipur ge wangkeu changbege ting siap zegina gari Limbep pere lim robina te beter dolakti ze Imphal gena Churachandpur district Kokimeki bebam riaka changbe gari impui kine te beter dele ze ka chedele ze che wongkyo changai ze peace ground gena wangka haro dele ze chige penuki kaklebe pet bigena hemine to ton di ze ngam ramsdu ngau daw ze ngom pawai dele ze sali za indaram go Prime Minister zanai kamage Manipur Churachandpur district ge wongkyo changai bige 7300 crore per imi project development ka cham bedi chun to chu beta te rahange du ting chu let pet kai beta te gai de le ze du ka chawli zane kuki zo council KZC menadu nzanai kamai ge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi da ge some memorandum ro lupzedu Churachandpur district ge na pechangai de le ze ka chawli chige kuki zo council KZC mena Indiaram go Prime Minister da ge kanne bze pani hange Manipur ge na chamchai dra hange administration pecham hange le ze ka chawli ai ka klebe pet blui ge na bam ket ge bam hro chilak de le ze Manipur ge na chamchai dra hange pani hange a union territory UT status ze under article 239A Indiaram go hingde selu ge na pepakalo ze kize demand tebe memorandum samro lubze kize sina Indiaram go Prime Minister da ge du pechangai de le ze sali Zai Manipur ge kaklebe petbe tingkum kana changne Indiaram go Prime Minister Kyawongai be bizigene opposition me bo Congress leaders Priyanka Gandhi Vadra jane party go president Malik Arjun Kharge ne Indiaram go Prime Minister se sakhan siadle jane Priyanka Gandhi Vadra ne saja Indiaram go Prime Minister Manipur ge kaklebe beting ti te ti je namalud gine wongkyu biza Lui imak zai patau sia sang lei zaka chudlei Malik Arjun Kharge ne saja Manipur ge kaklebe pet behzi haiti se zerak suruk zemadai changdi zemana met chaira be hai chumria go met chaidi kaklebe pet begine apnu ki ngan di me changrak suruk je snaria go me bamdi zaka hazam me minna changke je hai mingyoria go me bamze ai polunge ka hami ki dei the bete tedbe lo hadai je suruk the bete tedle ka gane Manipur miram me dei kaklebe pet be bamgya lo keddu
te bete wang hangge ningai mali zaka chudli kagana nalang ba manipur ge te bete wang ba zating kum changna ze kai je kana kum kri ke ge chizdu election hangge na le za malik arjun khargi ne sali Zane North State Nagaland ge gari impu ki National Highway 29 chati ka hagane chuze new chumuki di maria ka changba gari ramle neten ri marhang loket hangya nam za kamton dele za ka chudele pagla pahar ge mai me begene zane the shelo begene gari impu ki nam dip zigene order pegai dai makta na hang Zaindaram go Prime Minister Mizoram ge dun nai kamai ge wongke changai je dichu unto chura beta development project ka cham be te chura be foundation stones du lepet beta 9000 crore perimi te gai dele jaga chudele aizol ge na chirun magja Indiaram go Prime Minister ne bairabi serang new rail line ga riti be mpu ki tele hachi gai be du lepet beta te gai dele jaga chudele jai bairabi serang new rail line ga riti be mpu ki ka tele bi ge ka charang kang 8,000 crore pere te tatugali zaka chudli zai po bagari ti ba mpui ki ze Mizoram go capital gena Indian Railway Network ria tat ka halak ba railang baldeli zaka chuli zan Nepal kadege protest te bigena zemna me bambe ki Gadiba Hotel Hamina Kaibiza Hami Rubigena Pakringben Ripera Hangya Nsakyo Bigena Chaidi Bepui India Ampui Uttar Pradesh Ghaziabad Gena Pugu Kachai Pumza Kathmandu Gena Uttar Pradesh Ghaziabad Znai Kamaiga Pungwang Changdale Zakachudale Zai Russian mena Poland kadai mezidu penui suite hroza Poland kadai mego airspace ra kachangba Russian Moscow mego drone medlim good bay bizigna NATO mena pnugo hreimro ii brama tailia bazana pnugo hreimro kacham brama kaphda pibe military exercise bamgoleza kamkyo gaidali Zai Russian mego Poland kadai ge drone cruises kuiria gumza limgo changle zaga chudle airspace ga zana police forces Spy mena madaya kapkyun delay ze achudeli NATO mena military exercise de bigza Denmark kadai mena hreine limbung kana F-16 zan anti-air warfare frigate langai gulai ze achu France kadai mena kachum hreine limbung Rafale langai gulai ze achu zan Germany mena madai Eurofighters langai gulai ze achudeli zai NATO zen laikolo NATO ze kadai reimgu spy le NATO ge kahro me countries mele na do countries kana krai ge hreite ze bamlo zaindu NATO mena ngagulai zai naka NATO ge kadai countries kacham ge na bamze himre ze kana member lali ze kachudeli Zai NATO spy zagdere countries kreuze kana Europe banai North America gana tingum changka jais kui za digest kui kum kram ke zim dai maiga let delay zakachudele zai chipo changdere countries kai mena ro gai ka dai delay NATO ga tingkum changka jais kui zer nyu kana kum ge tingkum changka jais kui zer nyu zem nyu kum ge tingkum changka jais kui zer rakta se kana tingkum changka jais kui zer as kui tingkum changna zem dai tingkum changna jais kui tingkum changna za kreuze na tingkum changna za kai tingkum changna za kai za chum zan tingkum changna za kai zem dai ga Aigena na micram kyu zikreuze madai tingkum changna za kai zem nyu Tangmai ting chua kedere insa polia bizal loigai radlei pigai zainkingai nimlei nize todlei hai manaza klum